Hmm. Menunya cilok ya. Ya tuh cilok. Oh, cilok daging sapi. Cilok premium, Mang. Cilok apa? Premium. Premium ya. Daging semua. Daging semua. Daging sapi. Daging sapi. Mantap tuh. Kalau makan. Pada makan. Pada makan cilok tuh. Erik nih. Pada makan cilok. Pada makan cilok tuh. Enak nih, wah keren banget nih. Hari ini akan hari cilok. Ini pada santai, sedikit gerimis mengundang. Hey boy, how are you man? It's good. Hey, some guys. Say hi. Hey, come. Oh, not say hi. Hey, Sagara, dan semua nih. My cousin. Mana ayahnya? Mr. Benny. Oh, family sobat kulen. Nih snacksnya. Dan kok ini bahasa Indonesianya apa ya? Cecendet. Mak, nono kok jangan cecenet. Bahasa Indonesia nak. Ciklukan. Ciklukan ya. Ngomong indah. Still going. The cilok still going. Awesome. Ada ciklukan juga tuh.